आकाशवाणी इम्फाल वहेंबम राजेश पौ पाजरी अहमद मरुब पाउ मणिपुर सही असिगी जनवरी दगी हौरगा नोमगी ओइना ख्वाइदगी वांगना ngasi mi 38 COVID-19 positive oire राज्य सिंबा थुंगना ngasi था असिगी 30 फाउबा नुमित खुदिंगी नुमिदांग पुंग 9 दगी अयुक पुंग 3 फाउबा कर्फ्यू तमले राज्य सिंगदा सरकार की अमसुंग लनाई हेल्थ केयर सेंटर सिंगदा सही 95 की मथक्ता लैबा मियोइसिंग COVID-19 की वैक्सीन कापगी थबक लेपतना चथरी इम्फाल जिरीबाम लंबीदा ट्रक सिंगदा नोंमै कापसिलकदा सेनाबसिंग सरकारना खुदक्ता फानबा शिव सेना मणिपुरना दाबी तौरी नोंचुब बेंगोल की मंगा सुबह तंगक की राज्य विधानसभा मिखल की बोर्ड ngasi शांति ओइना थादगनख्रे सादा 94 की मथक्ता बोर्ड थादनकी अमसुंग केंद्रना हाइरी लैबाक अस्त COVID-19 लाइसत थेननबा सरकारना मपुंग फाना सेम सादुना लई COVID-19 की लाइचत अबुक अना संदोरगलिबा असिगी येंगलगा सेक्शन वाटपगी थोंगसिंग तोकपिनबा हाइजरी तंगाई फदबा सेक्सुअल थौरांगसिंग ngakna चटपगा लोइनना चही 95 की मथक्ता लैबा मियोय खुदिमक सुंगसोई सोइदना वैक्सीन कापथोकपियो युमदगी हेक चथोकपदा फेस मास्क उपियो मी अमगा की मरक्ता फुट तरुक लामना लैबियो माइ मिट अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियो हौजिंग मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर हौकिबा पुंग 13 सैंपल लिसिंग चामा यांखैतरे टेस्ट तौबदा मियोय 38 COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी पॉजिटिव ओइबा मियोय सिंग अदु इम्फाल वेस्ट जिला दगी 13 इम्फाल ईस्ट दगी 9 बिष्णुपुर दगी 3 काक्सिंग अमसुंग कांगपोकपी दगी 2 चांदेल चुराचांदपुर टेंगनौपल थौबाल अमसुंग उखरुल दगी अमममने राज्य की COVID-19 कमन कंट्रोल रूम ngasi numidang wairam thatoropa cherol amagi matungina राज्य से COVID-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनम मसिंग लिसिंग कुमापन चट्रुक निफुमापन सुरे हारिबा मतमस्त मियोय अमत सिकिबगी पाउ लेते मतमस्त मियोय 13 नाबा फदुना डिस्चार्ज तोकी मसी थारगा नाबा फबा अपुनम मसिंग लिसिंग कुमापन सुबना मरफु हुमदोय सुरे नाबा फबगी चांगना सादा मरफुद्रा निपान दशमिक सिनो मापन नि हौजिक एक्टिव केस चामा मरफुद्रा लेरी अमरमद राज्य से ngarang फाउबदा मियोय लाख अमा लिसिंग मरी चहुम मरफु तरेट कोविड वैक्सीन कापक्रे मरगस थासिगी 15 दा एयर इंडिया फ्लाइट A1713 गी रो अहुम दगी मापन फाउबा तोंगलप पैसेंजर सिंगना कमन कोविड कंट्रोल रूम नत्रगा मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर सिंगदा रिपोर्ट तौरनबा हाइरी मणिपुर COVID-19 की केस लेपतना हेंगलकपदगी नुमिदांगी मतमदा कर्फ्यू थमख्रे राज्य सरकार न थोप चेरोल अमदा हाई हौकिबा था मखाइरोम असिदा राज्य से COVID-19 की अनोबा केस लेपतना हेंगलकली सेक्सुअल थौरांग ओइना ngasiदगी हौरगा नुमित खुदिंगी नुमिदांग पुंग 9 दगी अयुक पुंग 3 फाउबा कर्फ्यू लेगनी कर्फ्यू असि थासिगी 30 फाउबा चनगनी मसिगा मरी लेनना जिला खुदिमकी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिंगना ऑर्डर थोकरे अमरमद मणिपुर सरकार न थोकिबा हुकुम अमगी मतुंगिना COVID-19 नेगेटिव ओइरे हाइबगी चे पाइदबा मियोइसिंग संगहनदनबा लौखटकिबा वारेकी मतुंगिना हयेंगदगी जिरिबाम लंबीदा संगलप मियोइसिंग COVID-19 टेस्ट तौबगी रिजल्ट याउद्रबदी संगहनदनबा मणिपुर पुलिसना थबक लौखटपा हौख्रे चुराचांदपुर ngarang फाउबदा हिदा कापम मफम तरेता सही 95 की मथक्ता लैबा मियोय लिसिंग 15 चनी 38 COVID-19 की टीका कापख्रे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की पाउन हाई मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज की ओइना मियोय लिसिंग 10 चनी 19 अमसुंग अनी सुबा डोज ता मियोय लिसिंग 5 सुबना 63 टीका कापखी राज्य की रिम्स जेनिम्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमदी पब्लिक हेल्थ सेंटर सिंगदा सही 95 की मथक्ता लैबा मियोय सिंह COVID-19 की वैक्सीन कापगी थबक लेपतना चथरी लैबाक असदा COVID-19 की अनिसुबा वेब लाक्तुना लैना असिना नाबा मिगी मसिंग खंगेन हेंगलगलिबा असिगी येंगलगा सरकारना वैक्सीन कापगी थबक खुमांग यांगसिन हनबा अकनबा थबक पाइखटली इम्फाल की जेनिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुमुक्सम लोकेशोना COVID-19 दगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोकनबा अमदी तंगाई फदबा चटना कांगलोंसिंग ngaknaba अपील तौरदुना हाई COVID-19 vaccine is so that the review ay isama ko jayi tay hengre adu ko kapsa re masi side effect ke vaccine so na kapyu amaga ki malata yamdanna uttar thapna lewai nena ay face mask is so that the option view na to no option digata mani khadang na yalaga samba phatte khupsa sen hadok piba so that the view
Manipur University lauba tongan tongan BA, BSc, BCom parikha sing ningtokaba numitegi hauraga mathang thagi taratare pawa chathagani. Marabaduna Thawbal jila ki manung dalaiba parikha center sing asigi meter samana konma mafam singda ayuk pung mapandegi nungthil pung mari fawa CRPC ki dhara chama nifu mari ki makhada athing batang pre. District Magistrate Thawbal na thopo cherol madahai athing basi lering aida mi manga natraga manga degi hena punba yadaba sokpa yaba kuju kulai sing puduna satpa yaroi hari. Council of Higher Secondary Education Manipur Loba Higher Secondary Amasung Class 11 Parikagi Admit Card Sing April 23 Kuntre Power Piragani. Council ki Secretary na Thokpa Cherol Madahai School Singi Principal Singna Hariba Matam Asde Admit Card Sing Lauraba Yagani. Tabi Ripa Pawasi Akas Bani Imphal Degini. Sip Sena Manipur State Unit na hari Imphal Jiribam Lambi Kaifundai Mapada Truck Singda Nongmai Kapsilatuna Amang Ata Thon Kiba Aduda Senabasing Sarkar na Kutak Phana Honagadabani. Imphal ki Babu Parada laiba dol ki office ta pangthopa pau gi mifam amada dol ki president M Tombi da hai thogdok adu dol asina haksin lawbaga loinena kari maram gi damak kanana sathagi bano haibadu athuba matam da sengdor kadabani mang hai matam kaya gi mamang dagi raija asigi maru oiba highway singda highway protection force thambina ba kendra amasung raija sarkar da tangaduna lakpani Mamangda Mukhyamantri Nongthomam Biren Singna highway asida highway protection force thamlagani haikiba adu athuba matam da thabak ta onthokadabani Sri Tombi na hai haujik kogru singi matang da yena riba si athuba matam da sarkar na loisinaba honagadabani masigi mathakta chingkhong da police outpost thamduna lai kurmbal lakwa miyam da air apan pidanaba honagadabani Kayang kuina koi khang ko hayo no koi ge yuk lung dang sa ba hin so ga thawai khawak ta hapaga sing la bi na lai go to phara sum khapa pasha sum mun ba adu sum koi kayang kuina na me laga mit khung sal laga sing khung jala kayang kuina koi khang ko hayo no ba thawak so sa se koi put le hin min ba kari kai le ba ke kari hai ko pamano kari do pamano adu ma tam to chelung no jaman ta wi lora state of central government adu ma tam da sahi kaya ni law la ne ba National Highway Protection Force thamyo adu state government so athuma tamda akoi gi long term solution no portara akoi pun hin minasi Imphal Jiribam Labigi Kaifundai the Malpuga trucks in the attack Satharkiba Adubo All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union na kanna yaning the Fongdokre. Jiribam the Pangtupa Mipama Mada Todok Adugi Langalanzing Putopina Badabi Tobagalona Ngasi Ahing Nongyai Digi Tang Taramapan Ahing Nongyai forward Manipur Pumbada total shutdown Torogani Hari. Consumer Affairs Mantri T.A. Satyabharta na hairi Raija sida ching tam thong manana saukhat hanba Santi amasung saukhatpa purakpa ban blockade laitaba Raija ama ohenba haibasi haujik paliba BJP na lusingba sarkar asina matam khara asa tawkiba singthaningai oiba thabakni District Administration Bisnupur na sinduna mini secretariat complex ta laiba multi-purpose hall pangtokpa department manga gi project tara manga jila asida khusinabagi thoramda wangang bada mantri na hai Chief Minister gi haksel gi tengbang scheme gi matingna sarkar na miyang gi haksel gi phibam phagaramba ngamle Tiliba miyam da COVID-19 gi tika thadoktuna laisat asigi ngak thoknaba punna honasi haina mahangna appeal tawki Project Sing Kusinabigi Thoram da Sarkari Chief Whip P. Sharachandra, Manipur Pollution Control Board Chairman L. Radhakishore, Amasung PDA Chairman T. Rovindra Saruyaki. Ain Mantri T. Satyabharta ngasi Imphal gi Lampel Court Complex ta Canteen Building ama sangakre. Thorom da wangang bada mantri na hai lo bibakum bada sakot thoranga mari lena bathabak sing paikalakpa asi thagat ingai ni. Mangnai Raija sigi miyam na thenari ba kudong sada basing sarkar asina ko na bahonari. Ngasi gi thorom da High Court of Manipur ki Justice K.H. Nobin Singh, Justice A.B. Mol Singh, Law Secretary Nungsitombi Athopana Singh ba saruk yaki. Manipur State Panchayat Parishad Sindura ngasi Imphal East DC Office Complex ta wakat mipam phamkre MGNREGS ki 15 Finance Commission gi anisuba installment ing lising ani taramapan degi October degi lising ani kunma thogi March phawagi panchayat singi honorarium pithu u haiba dabi da khongjang asi ngarang degi changchilakpani khongjang asida jila parishad humpu amasung gram panchayat chama humpu taruki pradhan chama humpu mathoi romna saruk yaki ngasi gi khongjang gi saruk ama oina DC Office Complex ta leba office sing gherau tawki
World Hemophilia Day ga mari lenana Life Savers Manipur, IG Foundation and Sports Association for the Visually Impaired na sinduna idan tawagi matang nomagi oiba miyambu bab tanbagi thorama mangasi Imphal gi Department of Transfusion Medicine da pangthokre. National Education Policy lising ani kun haibasigi matangda awareness program amang asi Tamenglong College ta pangthokre tongan ba school singi principal sing mairoi sing amasung educationist sing na saruk yakiba thoro maduda National Education Policy ki matangda resource person sing na wangang ki amaramda NAC NIRF amasung AISIE gi matangda nomagi oba workshop amasu college asigi multipurpose hall ngarang pangthokre college asigi internet quality assurance cell na sinduna pangthokiba workshop aduda resource person camera na wangang ki Akasbani Imphal gi pau dabiri Nongchu Bengal gi manga suba tangka ki Raija Bidhan Sabha Mikhal gi vote ngasi shanti oina thadanakre vote ayuk pung 3 tegi hauraga numidang wairam pung 3 makhai phawwa thadanaki ahan bagi oina phangba pawda numidang wairam pung 3 makhai phawda vote thadabagi chang sada 79.3 ki oikhi Tangkak asda nupi mirep kuntra mapan yauna mirep sahum tarama pana lamba taunari tangkak asda jila taruki Bidhan Sabha kendra nipu mangagi damak bot hadanaki marak asda taruk suba tangkaki Raija Bidhan Sabha Mikhal gi bot khombagi thabak kangkhalagli Paschim Bardhaman jila gi Asansol da pangthokpa Mikhal gi rally amada wangang bada Pradhan Mantri Narendra Modi na hai haukiba sahi tara asda Nongchu Bengal gi chakot thorangi lambida Mamata Banerjee na phaglang amagum apan bapiri Trinamool Congress na lusingba sarkar asina Asansol da mafia ras talaire haina maral siriduna karigumba BJP na sarkar paibati chakot thorangi scheme sing mapungpana sanagani haina Sri Modi na wasakhi Laibagasta hojik mayok nariba COVID-19 laichat thenana ba sarkar mapungpana sem saduna lei haina kendra gi haksel amasung yaifa yumbal mantri Dr. Harshvardhan na miyam da thajaba piri COVID-19 gi anoba casing masing hengalaglabasu layeng bada sinagadaba ventilator amasung medical oxygen yauna masak mathum sing watpagi phibam leite manghai sarkar asina haksel gi infrastructure hena fagarana ba thorang sing paikali Dr. Vardhan na COVID-19 gi laichat hengalagliba Raija Singhi Haksel Mantri Singa hayeng mifam pangthokani Leibak asida remdesivir watpagi matangda mantri na hai sarkar hidak asibu puthokliba company singda masing hena puthokna ba khangan kre mantri na hai mamang sahiga yengarubada leibak asina handaki COVID-19 laichat thengnabada masak mathum marang kaina leire Bharat ta hojik phawbada mioi koti 13 lakh humbudra ni thoi lising kulumdoirong COVID vaccine kapkre Haksel Mantraloy hai hoki bapung kunmarida 2 lakh 13 lising kuntrarong kauki Mantraloy hai hoki bapung kunmarida COVID-19 gi anoba case lakh ani lising 13 chahum yangkai humdoi thenaki Masi tharaga positive oiba apun masing koti ama lakh nifuni thoi yaure mioi sama marfu manga nauna sikhibaga loinena license asigi hojik phawbada mioi lakh ama lising humbura mari chahum subna nipan sikre lebagasta COVID-19 gi naba pharapagi changna sada marfu 3.9 sinoda hantharakli hojik sanabagi pau Imphal gi Khumalampak artificial tapta sathariba 13 suba Manipur state leaking asi sanagiba match ta Trau FC Kwakaithel amasung SSU Singjamai Panjal amamam Janudon draw chakre ani suba grounder Sagorban United na Gangam Soccer Club Surachanpur Panjil ahum amra thoiki District Football Association Thawala Sindura Kodong Popi Sports Complex Wangjing da sanaba Lamba Mayum Memcha Memorial Super Division Football Tournament ki ngasi sanagiba match ta DUC na RPU bu Panjil mari anida aduga Asana Saida bu Panjil ani amada thoiki District Sports Association Kaksing na sinduna hojik chathariba ani suba SH Rakesh Singh Second Division Football League ngasi sanakiba match da SDO Palelna Royal FC bu Panjil mari sinoda thoiki Kumbi Others Youth Organization na sinduna Kumbi da chathariba ahum suba MLA Trophy ki ngasi sanakibida Hiai FA na Lai FC bu Panjil ani amada thoikre Jiribam da chathariba tara suba YKSO Memorial Volleyball Tournament ki ngasi sanakibida Sonapur GPS Jiribam na BBC Vidyanagar bu BSO Top Sipai na LMYC Mokto Khongbu Jiri Police na BSO Top Sipai bu amasung KYLSC Kasikul na BBC Vidyanagar bu set toikre Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa puttaruk lamna leiba khutsa amadi mai mit taru taran thamba haiba achamba thong ahum asi ngakna chapinaba amukka hanna ningsingjari aroibada maroiba pau Manipur da sahi asigi January dagi hauraga nomagi oina khwaidigi wangna ngasi mi 38 COVID-19 positive oire Raija sinba thungna ngasi gi thasigi 30 phawa numit kudingi numidang pung nipan digi ayuk pung mari phawa curfew thamle Raija se sarkar gi amasung lanai health care center sing sahi nipu mangagi mathakta leiba mioi sing COVID-19 gi vaccine kapagi thabak leptana sathari
इम्फाल जिलेबम लंबीदा ट्रकसिंगदा नोंमै कपसिलपदा चेनबसिंग सरकारना खुदकता फानबा शिवसेना मणिपुरना दाबी तौरी नोंचु बेंगोलगी मंगासुबा तांखकी राज्य विधानसभा मिखलगी बोर्ड ngasi शांति ओइना थादनखरे चादो हुमुद्रानी बांगी मथक्ता बोर्ड थादनकी अमसुंग केंद्रना हाइरी लेबाकस्ता कोविड-19 लाइचा थेननबा सरकारना मपुंग फाना सेम सादना लई पाउ लोइजरे